Also si Master Chef. Regular. Scene 18, take 9. Aircon na, and action. So sarap, so sulit. JM Shawarma. Ito ang one true love ko. Gusto ko may sabay sayaw habang sila. Matimingan kapag iniibig ko ang Pilipinas. Bibitawan ka, mahal kita. Turuan mo muna. Go. Ay, di sabay. Ka-perfect ba sa JM Shawarma? Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. Cause when you love